Siba Sali, siaran bahasa Bali, Balai Bahasa Provinsi Bali. Om Swastiastu. Inggih dedane sinamian sanida hatuan yang titiang sapuna pigatre rahinani mangkin dumugi stata kena rahaja nggih. Gar kita dahap mana titiang rahinani mangkin preside ngiringang dedane sarang sami ring sejroning acara Subasali inggih punika siaran bahasa Bali Balai Bahasa Provinsi Bali. Ringgalah sani becik puniki taler sampun rauh angge narawakya sani sampun saya gerahinane mangkin inggih punika Bapak Imade Mulyarte SPD MPD. Om Swastiastu Bapak. Nggih, Om Swastiastu. Sampun abi gatra. Nggih, becik. Astengkara nggih. Inggih dedane sareng sami Bapak Made Mulyarte puniki wantah penyuluh basa Bali Provinsi Bali sanepole amongan ring Desa Biaung Penebel Tabanan sapunika Bapak nggih patut inggih. Ringgalah hisane becik puniki jagi maosang indek tata titi mebasa Bali nggih. Inggih Bapak yening maosang indek tata titi mebasa Bali punika napi manten kewiyaktian basa Baline ring kewentanan krama Baline sane mangkin. Terus inggih semua Bu Ayu puniki terpengan mangkin boleh titian galah sejeroning acara sane membuat pisan puniki wiyaktin nyane kewentanan Bali sampun kaloktah ring turun negara puniki sangkaning budaya ring sejeroning budaya punika taler wenten silih tunggal nyane sane merupa basa aksara lan sastra Bali. Nah pemekas tepengan mangkin puniki titiang paca matur indek kewentanan basa Bali. Basa Bali manut ring kekuob nyane pemekas sane mangi ring pegubogan ring sejeroning pekeluargaan di rumah tangga wiyaktin nyane sampun saking muni puniki sampun presida ketitenin ketami ngantos mangkin manut ring sejeroning klasifikasi sosial di masyarakat niki gitu. Artinya ring masyarakat niki ring Bali sampun kewikanin sareng sami wenten klasifikasi ring ranah tradisional ke bawah saku niki wenten sane kesinanggah triwangsa punika taler sane pinaka dasar wenten nyane pepalihan basa sejeroning pekubukan utawi ring pekeluargaan. Nah pemekas ring basa Bali puniki wiyaktin nyane taler wantah serano piranti sejeroning ngemargiang napi seurah hari separi kramo sane wenten ring kramo ring masyarakat duaning basa puniki taler pinaka titi pengancan sane nyihnayang kewentanan kramo utawi menunjukkan bahwa masyarakat nika memiliki suatu kebudayaan yang adiluhung gitu. Tios ring punika kewentanan basa Bali niki yang lerahan ring sejeroning penyanding ring basa sane tiosan basa Bali puniki sampun jangkep lan paripurna pisan. Wenten basa, wenten sastra, wenten aksara. Menawi ring basa daerah sane tiosan sane lima ring Nusantara ring Indonesia pemekas wenten basa nyane aksara dan wenten basa, wenten aksara sastra itu wenten gitu. Ini ring Bali puniki ngantos mangkin sampun presida ketami jangkep puniki napi sane kapisaran apa yang kita perlukan itu sampun lima pisan mangkin sapun napi nguno kayuan memanfaatkan manten puniki bahasa Bali puniki sampun ten wenten nyamen pada yang kali rasa yang titiang puniki duaning bahasa Bali sampun nginggilang sane ke bawah punika tato titi kepatutan. Artinya ada nilai etika di dalamnya yang tentu ring sejeroning pegubugan makomimah ring sejeroning kauripan kramo Bali patut mewali ke angin. Pemekas taler niki sampun anglek mau basa Bali ya diastun wenten maka dianggah umuhing basa wenten sane merupa geguat sapun api tatu titi matur ring sapo sira sane keiring membawasan gitu. Nah nika mangdo kewikanin sareng sami patut puniki raga sareng sami rumasuk gargita ring sejeroning mana. Duaning sampun nami kewentanan basa Bali sane adiluhung pisan puniki kadatur jadi awau dan wenten nyamen pada kewentanannya nih. Ya ning ring sejeroning bahasa Indonesia punika pilihan katanya terbatas gitu. Ring basa Bali punika sampun 5 pisan.
Nah umpami ring sejeroning bahasa Indonesia untuk redaksional ataupun rujukan untuk makan punika hanya satu kata. Ya ning ring bahasa Bali punika 5 pisan. Manut ring sejeroning anggah umuhin wonten bahasa sane kebawas bahasa kasar, bahasa andap, halus madya, halus sormi sane tiosan punika. Kadiaturang titiang pemekas puniki sira sane kiring bawasan nika sane patut ketitanin sejeroning tata basa. Nah niki patut sarang-sarang kewikanen mangdo manut puniki sira sane kiring bawasan punika taler mangdo presida nguno kaiwang sejeroning kruna sane wonten ring basa Bali punika enten. Nah duane ring mangkin puniki bilih-bilih sampun pemerintah duwe pemekas jalaran antuk peraturan gubernur nomor 80 sampun ketitenin pisan mangdo presida kewentanan basa sastra aksara Bali puniki ajak untuk peraturan punika ngiring margiang punika. Nah kadi wenten pemargi ring Rahina Wuraspati patut no basa Bali wenten paruman-paruman. Nah niki menawi sane patut ditenin sareng-sareng duaning sane patut ke Inggilang sane patut ke Singgihang punika mejanten sampun nenten sekadi hod kelor padahan gitu. Pasti kok sampun mubinayan bayu gitu. Nggih. Nah nika nuwun. Inggih, sampun akeh pisan diwau niki indek keku basa Bali ring pegubugan krama Bali sapunika Bapak nggih. Nah, menawi ritat kala nganggen basa Bali ni punika wenten sekadi atur Bapak sekadi bawas Bapak diwau wenten tata titini. Sapa sira sane patut kesinggihan sapunika titiang lunas terus icen kide imba nika Bapak. Inggih, imba bawasan basa Bali punika. Inggih. Sejeroning mau bawasan kadiatur titiang wau wenten sane kebawas tato titi sane patut ke wikanen oleh kramo Bali pemekas punika kadiaturan titiang dumun sedurung ngelantur ling sejeroning imbo kewentenan basa Bali punika mejanten sampun wenten sane patut inggilang sane patut sorang punika rares ring sejeroning ngingilan ngasorang punika manut ring sejeroning sira sane bawasan gitu. Nah pemekas puniki yen pet prade wenten sane merupa bebawasan sane patut ngingilang pastiko sampun halus inggih. Yen ning mosang padewekan pastiko sampun halus sor kadi kewikanen sareng-sareng puniki kramo Bali punika wiaktinyane wantah ngasorang ragu wenten anak Bali punika yang rerahan ring sejeroning identitas kebalian orang Bali nika sami napi ngasorang ragu wenten filsafat dong ada nawa bisu gitu punika taler sejeroning nginggilang anak tiosan nenten wenten bebawasan sekadi pilihan kata titiang umpami artinya tidak ada pilihan kata pengganti saya itu selain yang sudah ditentukan nika gitu. Nah dia sering punika ring sejeroning ngingilang kewentenan basa Bali wenten sujatin yani paletan-paletan niki kadiaturang titiang wau basa Bali puniki wantah mapegamel untuk kemikan bungo pemekas nani yen ring sejeroning ngingilang pemekas niki sampun nuwak atur titiang ngingilang sane patut ke inggilang utawi kesinggihan punika manut ring sane ke pertama sira sane keiring bawasan. Wenten punika pet prade ring sejeroning paruman, sejeroning acara-acara sane melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan. Wenten menawi ring unsur pandita, ring unsur sulinge, ring unsur pejabat murdaning jagat, wenten ring unsur masyarakat dari berbagai kalangan punika, wenten pilihan-pilihannya nih gitu. Nah umpami puniki sejeroning tato basa ring sejeroning pekubunan utawi ring sejeroning pemargi acara-acara punika wenten naniki nuwak titiang wenten sane kebawas pengalem gitu. Sane merupa tata bahasa tentang penghormatan. Nggih. Nah kadini kewentenannya sekadi aturan titiang wau yen ning wenten sane iring mau bawasan punika sang maraga Dwi Jati utawi sang maraga Eka Jati pandita utawi pinandita punika pastiko nika sane patut sane pertama singgihan kita. Nggih. Duaning ring sejeroning pemargi nika sane patut ingilang pisan.
ring sejeroning pilihan kosakata utawi redaksional sejeroning kewentenan nyingihang punika mejanten sampun nak duaning puniki ring masyarakat dikategorikan sampun kesenguh puniki meraga suci bahwa sang manten ide sang sulinggih utawi dane jero mangku sane meraga suci sane singihang utawi bakti nentitiang. Nggih, sekali aturang jadi yang wau ring bahasa Indonesia pilihan katanya menawi wantah ring yang terhormat yang kami hormati. Yang ring bahasa Bali sejeroning ngawi gunayang koso bahasa punika wenten sane meraga suci sane patut singihang sane banget singihang wenten sane mustikayang wenten taler sane wangiang wenten sane tresna sehentitian. Nah kade pemargi menawi yening wenten ngerawhang sang ngawerat utawi pejabat kadi mangkin punika mejanten sampun sane paling ideal pilihan kata sejeroning pemargi punika wantah sane mustikayang gitu. Nggih. Rares ring sejeroning paletan selantornya ini artinya secara struktur yang berada di bawahnya nika sane wenten ring sornya nih punika padanan bentuk penghormatan sane pinih ideal punika wantah ring sejeroning basa wangian. Sekali atur titiang wau sami puniki kewentenan basa Bali pemekas ring sejeroning pengalem bentuk penghormatan kepada orang lain nika pegamel antuk sekar wangian punika. Wenten saposira sane pinake pemilat sejeroning pemargi parikrama punika pastike sampun bebawasannyane wosan ring sane meraga suci, sane mustikaya, sane wangian punika taler sane pinih sor yang sifatnya sepadan ataupun ada di bawah daripada pembicara mejanten sampun pilihan redaksional bentuk penghormatan bentuk yang paling diidealkan itu wantah sane tresna sehentitiang gitu. Nah kan ini kewentenan basa Bali Drue sane dahat limbah pisan sane patut irego rumaso bangga dengan kebudayaan yang kita warisi niki gitu. Nah kan ini Bayu inggih jangkep pisan puniki becik menawi wenten sane dados klian sapunika jagi ngaturang inde napi bebawasan patut nganggen napi wastane sapaan sekali wau nggih sanencen sane pilih singgih sanencen sane patut soran gitu sapunika nggih Bapak Malisiki puniki meletit yang taken akeh anake mau sang jereh enten nganggen bahasa Bali napi mawinan santukan puniki wau wenten klasifikasi bahasa Bali sekali bawasan Bapak di wau singkat menten Bapak napi menawi sane presiden kato kaicen mangdani ninten jejeh iki krama Bali kewiyatanane ida dane sareng sami bahasa Bali puniki sifatnya dinamis puniki nenten dia pagah nenten dia sifatnya baku harus seperti itu tetapi idealnya yen sido antuk yen sampun ngwikanin mangde keanggen napi sane meruput atau titi basa sane merupu angah wing punika mangde kemanggahan nah nanging puniki ring penglima kadi mangkin bilih-bilih ring sejeroning era 4.0 puniki ieu anu nika mangde nenten ical rasa onang rasa senang rasa ledang sejeroning bahasa Bali titiang mepengabdi anggen bahasa Bali niki artinya ring sejeroning bahasa Bali punika sampun wenten pah-pahannya nih durus limakan tetapi tetap kita upayakan mangdo tetap muratian mangdo preside melajahin sane merupa geguat punika pemekas pisan sampunang lek mau bahasa Bali nggih mangdo kejajaran ring manah puniki yen teu niraga angin bahasa Bali sira malih gitu yen teu ngawet mangkin malih bidan malih panten benyang sampun puniki merupa bahasa Bali ya diastun kewentenannya yen menawi seselah titiang puniki sampun sayang arang sane kangen bahasa Bali sampun nanglek mau bahasa Bali nggih bahasa Bali niku bahasa yang keren bisa dikemas dengan kemasan yang kekinian gitu kan nah niku mau pemekas pisan ngiring angin niki na irakeun wenang ten wenten tios niki ngiring sarang-sarang angin kewentenan bahasa Bali Drue sampun nanglek sampun nang jejak sampun nang ajereh angin mantan dumun yen sampun angin benyang sinambi memargi mejanten sampun sambil jalan sambil
mempelajari puniki pemutaran bahasa Bali. Inggih, seksama banget puniki Bapak Mulyarto. Yening mau sane nek bahasa Bali pasti ke akeh galah sane patut keijen puniki nggih, tapi malih mau sang indek menawi kekup bahasa Bali papahan ring anggap mungkin bahasa Bali. Dumugi wenten galah tiosan Bapak Presida kejunduk malih sareng Bapak Mulyarto. Matur suwun. Inggih dedane sareng sami sanedah tuanyang titiang wantah sapunika titiang presida ngiringang idedane ringgalahe sani becik puniki. Menawi wenten atur titiang sanenenten manut titiang nunas agung rena pengampura. Matur semua untuk uratian idedane puputan titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.